Reperang na simang na nga siyang satay US meng Iran meng dakar kanigaman daal sali bako daal walo aru mijalo maya takapa obo sarang wa warang ko chu gemeg update ka emang rabataya hamo mijalo USA Irani maritime bisungni Navy dongpa headquarter Coast Guard ndakemang ba logistic weapon storage aru gepen biap rang ko ba air strike arpena yani gaman na simana nga kanat ken US ni air strike ania selo Iran ara badia biap rango misalang ko guata drone rang ko guata warang ko ba na simana nga video ko mesokat ken chu gemeg video ko na simang na mergin yang bo na men interesting yamo US meng Iran meng dakar kade Iran meng US meng dakar kani bisongi ceasefire kani zaman sal senyung jok dal khora ide pena ya dakar kani khasen tak baroro ya na maintain senung baya mijalo USA changsatai Iran ni maritime navy headquarter anda kemang ba Coast Guard ya Coast Guard te Strait of Hormuz kuta nirok pamo ya biaponi dongi mengba bisong nirok kenya Coast Guard headquarter ko ba air strike ka anda kemang logistic weapon storage yani somani de pena bisong ni missile tarik pa drone tarik pa bomb tarik pa biap ko air strike kana anda kemang ba Iran ni commercial vessel lima kana mo business ka gapa jahaz bustura gapa Iran oniko gepen biaprangona supply kain gepa gepen biaponiko busrang ko salba gepa jahaz ko wako ba target kaini meng ko burang ko ninga US ni tingtang biaprang ko air strike ani aselo misal guani aselo perang Iran bab sandake Jordano Kuwaito Qatar songo andake meng Iraq Soleimanian province ba Drone rang ko guata, misal rang ko guata. Na simang skangpa Iran ni badia biap rango drone rang ko guata, misal rang ko guata, warang ko nierang bo. Kuwaito ni de official statement ko nating jok pera army camera ngo guatana je biapon bisong track acham wa biapon re bayek jak ka kana wa misalra bisuni misalang ko track kanan ma sojani ma kana mo mai da kapa air defense kon Kuwaita songara jak khala wina gata mancha ya sorang na ba US supply de khade kha ingar pera rokhom mar da kapa technology rangko inde ba kaman kha ja kon ma bisungi track kanian letung ama ya kade mamung detail ko manja mo ndake mangba army rangde major sadeka sakna ko manjana bangire sadeka sakna ko man parang dong jana ndiba minor sadeka parang donganan ndiba warangde stable dong ani magana mo ndake mang je bia prangowan drone rang misalang guata warangde na mende mechong ahani mang agana tiya apsan dake katara songbar perang US ni airways US ni army kemrang dongwa tingtang biap rango air defense system wanda parang kodo ninga rocket rang kodo ninga wa biap rang ko target kaingar pera mijalo nka ndeke mang Jordana songba US ni gam jundung pa biap rango mo US army dong pa kemrang ko misal rang chi drone rang chi target kainga yan da kemang da ode ya regional warong bainga
aro kasin ya takar kani dal bangar perang anda kemang namen interest ng upader perang ya obosong upao Irako Kurdish terroristang dungamo ya Kurdish terroristang de manderang de US na aro Israel na support ka Israel aro US an bisona de arms rangko ammunition rangko guli baut rangko supply kainga Iran asongko no stock anagata yang pasal sumoyo arms rangko tangkapai rangko nachamna indi baya mandirang ba kaman ka ajani magana Iran oni khoborang kon matnenga dadu Kurdish militan nang ba Iran army rangko Iran ko target kaina de kemang rocket rangko rokhomai takpa bom rangko gwa tengani meng khoborang kon amo unia selo da dia Kurdish terrorist rangko ba mijalo target kajo na simanang awo video ko na tengah simang nira nagtaman gan Tadi Iran ni roket kuat kepa mo ya drone kuat kepa mijalonin kama daona kengkeng baya ko kemutan man kuja ya guatanio saksku Kurdish paitarang siani meng khoborang khoninga nammen kamangeng hawa kam kepada gepen dia prang coba kamangeng jok tadi kasen kepena sorang ba yano involve hong bayang jok dakar kanian dalani chance tunga reperang namen escalate oni chance mo Iran oni mijaro khoborang khonka TV news channel lo re bayamang Ayatollah Ali ni advisor ni makarmo ya Reza ni makara IRG ni military chief bini agana ko neka taw sagtam salbrini zaman USA Iran songko strike aniko tontong jagen chumong ode bangki doing pa US ni army camp rangko military equipment rangko da kemang ba tingtang kamchat kepa installation nangko keme kon nosto khasanggen dine mga kana tingjo bini akan kepa katako nikani kita de US kon ulta dam kiso nang jo peang chanchini bo ndak plek khadonga bisong maini gemen khadonga na ya Strait of Hormuz bisong ni nuclear weapon ma peang ndakem ba bak al mandet ni magana ge gini dongwa ya chichang ge gini gitan jahasrang re ruri mengba to supply khainga ka sakammak na tawriya damgini biap ko changsanom block khata hode aga sakammak na ningni ni ko mangen na ar economic rangan no stong gena nimang aga na khol takta baninga yani gamanan mijalo Russia ni foreign minister ni aga na ko nakta mana ya hotis sangba Iran na support ka mo Rebang kepa sal sumayo USA continue Iran ko strike out de ya bal al mandet ya chichang ko ba get tak ba ko block ha ganok na udah na main problem ngen nima kana tiar peran ya sa problem dong bai ngamo taw Iran mai ni gemen kha dong ya main bia pran dong ani gemen kha dong ya peran US na khenjanga riang kepa salon kamo USA yes Strait of Hormuz ko control ka jok na Iran de mamang kita pa kontrol taman jana US ni jakosaran de demang tramora kana mo ni ba digi ungjar pera Iranan ya gemme ko reject khataya mamang saloba tramni agan pa khatha ko bebera nabe daona khengkheng ba Iranan ya ko kontrol khainga Iran ni permission gride dara suni jaha sangba chongna taman jawa thora bana ba man jawan de dema kana anda kemang ba Russia support khaiya bisona Mijalo Raiseni President Putin ya kana ko nekar perang. Ya takarkaniyo Iran song ke sasanong jana. Bisona support kayana fully complete support kayana nimang Mijalo TV news live po re bay mang statement ani ko nakatama niya. Putin nirpera. Tadi bini support kani ko katkenchi mo ade openly yung baynga. Bisona interfere kayanga mo. Ni katkenchi mo ade takarkaniyo. Kisang gede de jotuk teke nga bisong na simang dakrik po sang gamukon supply hagen tak chakken en gepao Russia senongja yano China badong amo
Daudia seorang support kania selosa Iran ba yarango black na manenga. Uni gemen US na ken jainga karpena. Riang pa sal sumoy ba Russia oni dala airplane ngomo globe master ng parango ra pa mong may mabusran ko supply kana ni mong kobrang ko niya. Ya kobrang ko Russia ni President Putin reject pa kaja mamang step pa ng konja. Haida ong ing na ba donga. Dake mang mijalo naka Israel ni kobrang ko Israel direct ka na kanaya. Russia ni S400 ko 500 ko Iran na supply kajok na ning ba mo. Ong ing na ba dongar pen sawa ma si mo. Kapan dia prang kata salangi or ing na ba donga. Warang ni asasa tadi Iran mangraki nga kenjanga. Tam kison plengar perang. US ko chan chini bo. Tau dia dakat kanide kasen tal baro ya. Aro problem mong bayangar perang. US ni kobrang ko matninga. Mijalo bayani gimana semana karatcho. Dau US ni target ter perang. Iran ko kemeko no so khana ta chanchi bisongde. Government kon biatken. Ong jawde e bisuni golponi mamung salobo chusok jawana ni mga kana mo. Yakon Israel bam dia menga bisuni regime ko change kagen. Kapan leader ko songgen. Anda kemang ba Kirk Island Strait of Hormuz ya kemekon sis kani chance tonga. Ya golponio chusok jagen chimode ceasefire agreement ko tak jage chimode. Yede posulok bayan penamo. Maina sali de bar keken dakka. US ba continue air strike kainga Iran ba apsan deke dingthang biap rango misalang ko guatenga aro drone ang ko guatenga. Yan deke mang dakakani de bon jainga. Mana tepat na simananga rebay pa sal sumoy ba ya sorang dakakani geman koborang ko update karoroy mga ba aganat ken. Na simang ni dakchakani geman support kaini geman na simang sakan dikon matela rebay pa sal sumoy ba na simananga dingthang biap rango ing pa obosang ni geman koborang ko update ka emang rabagen anda ke emang ba dingthang bidrang ko pa na simananga o natken. Ng badali koborang de arangsan ising ba sakan tirpenang kon matela.